isizini yenyoka le ikuyaba khona ke lento ukuthi maye bashaya abanye le emakhaya kakhulukazi ngomkhanya kude kwase kuvela lento ukuthi ke i-antivenom mangaphosisi aninayo la ezibhedlela manje ngiyafisa ukuthi ke ukuqala usichazele ukuthi yiqiniso ukuthi aninayo i-antivenom mawukuthi ke abukho ubuqiniso labo siwachitheke lawo mahebezi oba iwona bese dumile ngapha ngenhla kuthiwa nayo le antivenom babeshawa zinyoka bagcina bengazi baphume bebhekephi akusicacisele nje lapho Maphisa zonke izibhedlela ikakhulukazi izibhedlela ezisendaweni ezirural siyaqinisekisa ukuthi zinayo antivenom. Okay. Ikakhulukazi uma usuka nje eZululand district uyofika eMozambique. Absolutely. Uyofika eSwazini. Lezo izibhedlela siyaqinisekisa ukuthi zinayo antivenom because zikhona izinyoka ziningi futhi kukhona lezi inhlobo la lezi zeni Maphisa enithi house snake endlala ngazo lezi ihlazana lezi ihlaza bese nithi hayi i-house snake uyabona noma ukulumile uthi ngathi ngakuphinda uyabona cha lapha kuneyinyoka sangempela amabululo for that reason siyayisithi izibhedlela zakhona iqinisekisa ukuthi izinto uma kuthiwa kule emergency drugs zikhona ezinye zazo ama-antivenom so akwenzeki ukuthi angabibikho okokuqala absolutely kungenzeka ki-antivenom uma ngabe ubuholi baleso sibhedlela bunganakanga kahle igcina isiyofika expire remember kukhona la sake sathi umnyango sibuzwa ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi kube khona i-wastage kuma-medicines sabala iy'nhlobo ey'mbili okungenani zama-medicines one kwakuyi-antivenom eyesibili kuwama-oncology medicines i-antivenom ingenziwa ukuthi kuwumthetho ukuthi kufanele ihlale ikhona ey'bhedlela nakuma-CHCs by the way iba khona uma ngabe le ebikhona siyigcine thina sanganaka ukuthi isize ya-expire asisakwazi ukukunika yona ngoba sizothi sikunike i-antivenom ureacte kuyo bese ubulawa yiyona so ngeke sikunike-ke si-expire ungathola ukuthi mhlawumbe uma kuthiwe ayikho ingoba i-management ayizange yenze again into ekhona as a policy ethi uma usubona ukuthi le mithi isizo expire ukhuluma nezinye izibhedlela eziyisebenzisayo uthi nina niyisebenzisa masishane kunami le mithi ithatheni nibuyisa esane expiry date ekude so kungenzeka ukuthi akwenzakalanga lokho in this case ingako babona ukuthi ngcono singamniki umuntu le antivenom isi expired ukuthi ayikho cha kulona iqiniso ngiyakuthanda